Qana kelinglar. Suyuqsizlar buna. Arqaylı. Özünüzler qayerdan Murat? Qayerdan keldingizler? Bishkekdan Soquluq rayonining Жаңıjer rayonidan keldim. Qaytadan boshlanib. Bishkekdan Soquluq rayonining Жаңыjer rayonidan keldim. Aha. Assalamu alaikum, hurmatli tuğanlar. Biz şu Soquluq rayonining Жаңыjer rayonidan geldik. Şu en barыңыздар bilesiz. Eң эле жабыркаган жерге келдик да. Баягы тейке чыштап койгула, беке чыштап койгула деген жерге биз макул берген жокпуз. Келдик именно ошо очаг возгорания войны конфликта деген жерге келип, ушу өз жардамыбызды Жаңыjer районунан алып келип берип атабыз. Бизде Жаңыjer аябай көп улуттуу эл. Бизде орушу да бар, кыргызы бар, лизгиндер бар, даргиндер бар, ошол ар бир улуттан келген жардамыбыз биздики. Буга чейин дагы 3 айылга тыштап келдик. Ошо акыркы айыл сиздердики, ушундан ары кетебиз. Ошо Кудай колдосун, ошо баардык элдин аманаты. Бизде аябай көп улут, ошону айта кетейин, аябай көп улуттун аманаты. Ошол кезде эле уруксат берсеңиздер, бир аз орусча кайрылып коеюн. Выражаю огромную благодарность всему населению села Жаңыjer Сокулукского района. Братья и сестры, вы большие молодцы. Вот это последняя точка, куда мы привезли. Здесь мы последнюю помощь нашу оставим и дальше поедем. Огромное спасибо благотворительному фонду Зита Гита и всему дагестанскому народу. И на 9-м хуторе, и в селе Жаңыjer, жергеталским нашим братьям, и всем Токтагульским, всем Каракулжа, всем Нарынским, Исыкульским, все, кто у нас были, все, никто не остался в стороне. Всем огромное спасибо, братья. Amin. Ya Rabbil Alamin, Allah'ın izniyle endürenli ve feruluz aslanı alkış maktalar. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala sayyidina Muhammed ve ala Muhammed ve aleyhi ve sellem ve ilahikü billah ve afidü la ilahe illa huvarrahmanirrahim. Alif la mim Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ya Rabbil Alamin Resulullah şunday bir oğul ahvalda kırdalda Haydiger Karavay üçün Bishkekten, Jalavatdan, Karakulchadan, Kırgızistan'dan gumanitarный жардамга салым кошкон aka-uka, эже карындаштарыбыздан Алла разы болсун. Ушул Жаңыжерге Алланын разылыгы үчүн ушундай кырдаалда бир Хайдигер Карабай алып келип, мында ушундай бир оор акалда алып келип, өзүнүн бир гуманитарлык жардамын көргөзүп атат. Ошолордон Алла разы болсун. Rabbana zalimna anfusana ve illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah razı olsun.